Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang among ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron. Kat, kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pagipatakderan tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat, imman na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di. Inlakok tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ilakom, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay anaila ko. Kurang mat ngamin ti impaw it mo. Iso ani nayunak. Kasta aya? Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sikamot lati adda kwartana. Sikat ag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti panagkasarta. Apag isuntumot ten analpas ti may patakder a balayta. Ay na, sapay la kumatamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta adda kwarta a maaramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kung mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wen Jonah, kat di kang tanag. Tabantayak to anaimbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutang akman iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka palaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tas ika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalekak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakder ako ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan nyo alote ijay sentraw. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatangak. Anya? Agi patakder ako ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbampannugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat at damot iti abroad ni Jonah. Inton makaawid ah. Alang araw. Sige, itudok no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para itibagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurno nga to ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na urnungam langin ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong, paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka.
Kasanon no kibaltang. Oh, di sayang dagiti impaw-paw it mo akwartam. Dakkelan agatad ti impaw-paw it mo iti nobyom. Sana bale, tadandaga apon darmi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasamak akasta. Adon tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakkel agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habag. Daytoy mano. Daytoy daytoy online. Okay, sige, Faye, honey. Ang katangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang katangan day ta. Sige, i-order mo. Taitid ko ti kwarta kan ka. Thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Manmanuti kasken ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat bangasim ha. Di nakisuksukat iti uray asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado dagiti agar aram kan ka. Mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaeng ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadengak ngagtrabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uray asino ha. No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak po no sumursurot iti oray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asin na dyan sangpat ni Alvin a babae, di parbangaon. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuya na mapaspasamak bakit? Apay ngay, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay, tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Hiyam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayam mo. Apay nga raw anak kaita kayaw. Wan mat nga may Alvin. Ibagam tiyag pwesto ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanin na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karni ti kayat na si dain. Anya! Jackpot yan, agayim na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na laki di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, iti tunggal maysa. Wan nga ron Agsinsinubo na payamangan. Adakit agayim makastan. Nayapaw, kasano nga ron day tuyon da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Wan nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amay. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taaya tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tararamidon ni Alvin. Bakit? Anya, ay, lakay. Ang mga nudatamot tiguraan ti anak ta no aramidun ta tikasta. Nang runakit awan inaklun na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah,
Ang mga no, dainayon mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat. Siyak ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napan amin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka. Di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pay laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbag kan ka at adan balay mo. Ngamsyak ngay, mangrugrugi kami pay laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat ngamin trabaho, Ginobium. Mang namna malatan iti sweldo. Kasanumat day tangay. Di nan samat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na, manong. Amumpay mo na imbag ti ugali ti tao, saka agsao. Isardeng naman langin dati asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isak-sakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay ket bay ano awan may pauit na kwarta anak kao. Jak matag daw dawat iti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglaw na itinobyo na. Kadi na pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda amar aramain. Ay, sabay ko nga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Imbagak ken kuana adi na ipawit amin na sweldo na. Kuna namay nga awan ka na o tirumba nga pagdanaga. Sa nasingpet ka na o Ginobio na. Ay na, kaano la anam amuna day jay, hanggang nagtala kadagusin. Nubagbagak, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langin ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Wen nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawid O sige, Jonah, uraya, ti panagawid mo. Wen, sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. Ay no, diyak lang pagaro pa kasto'y kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaidan ta. Talaga? O sige, kayat ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho mi, J-Club? Sige. Sikat di makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kun di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Ang sabali a babae, tingkabalay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalaka-lakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam.
nagloko ka. Kasta talaga, ananang. Sana balik taman nakaawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak daytoy. Siyak tinay nagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Wow! Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado ang maklaat na chay. Agto ka kon. Alvin, ada kon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya ka matan. Ha? Apay akas ta teacher mo? San kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan may kwabi ko! Anan basol ko ken ka! Sino day ta babae ko nak, Alvin? Nobyak ni Faye, Jonah. Ipatom. Alvin! Madinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ay ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pa kasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan ba, hindi dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti baging kankwana. Adal sa bali kaduntin nana. Iso na lang, awan nagmamaayan, tinagmambanlo kami di abroad. Lino ko nakamad ginobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no inlimad ko ti kaadar no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong day di babae. Jacqueline Pagarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakyan kan, Alvin. Iso panawan kan. Ket awan karbengam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay sikat ti nainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingitag met. Awan maalam akwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdum idi. Uwan nga ron, Manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amom ton no sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam dito napasamaken ka. Wan! Alvin, aldawan. Apaya di ka pa ila bumangon dita. Mano nga aldawan nakasta ka. Kas kalag sakay. Nakapsutak na nang... Jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kaya makaturog ak basit.
Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. Anya! Nanay, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya! Ay, ipandakalaan nga ni di ospital, anak ka. Nangigmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka karon ti sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Diyak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit ni Afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaing may tiin kabalay mo. Diyan pa'y kayat ti matay nanang. Agpahagasak di ospital. Ni Alvin tagvid video call. Anya nga tatiba ga dahi ti a tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta kan? Ha? Alvin? Sika ka di daytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isumaumadan ti apit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapoy iti pananglukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyan, anak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nugak nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Asino ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga rod iti langana. Naggutong, kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtan lang iti agsangpad nga may makilamay. Nalamabit laeng nga raw. Makipagladingi ka kiti napasamag kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipon ni Jabraud. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay maikabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numano ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dya, Jonah. Saan mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwarta, maapaman na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadail dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Wen nga rod. Nakuha ni Mariin siyang nga da kano calamity fund. Manipod kano iji munisipyo. Kasta ka di lakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitom tuman kan kuha na sa lodsudan. Jack mo't nadamagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da.
Damagak no kaano dayta. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti dayta kinilakay ko, kagawan. Wen, pudno dayta. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mga ano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Taadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wen na, ay wen gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga kadagiti kaarubam. Ipakaamom kadakwada nga umay kay to iji barangay hall. Tapno sana kun mapan ijaan nyo, Ay katuan kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malag, yaman ang ngaro, Gina. Apo! Apo! Oh, Gina! Anya ti bagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iji barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta ti umay mo ibaga? Aha? Anyat pagkit-kitaam kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan ti anyaman a relief goods nga itod ti barangay wano asino pa dita? Ha? Ado ti kwarta me? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan may pagtatakkunan dayta a relief goods? Iso apumanaw kan, Gina. Anya, relief goods ti bagbaga ni Gina. Wen mama, agga po kano iti munisipyo. Iwaras da kano into nung may alawas. Kukwada laeng dagita relief goods. Para kadakwada laeng amamirmiraot. Iso nga ro lakas sa timbagak ka ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramin mo, anak ko. Kukwada laeng dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adina kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Bayamon, anya nga rod nga ikit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan tong agsapol iti tulong ti dadduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at ti panggap ko anapan ija balayda. Ngam kas di mo timbaga na kanya. No, danto ibilin ta kan ka. Ibaga mga isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan ti agkakasakit asarita mangeg mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya jay may imbaga ni Gina ijay balay. Nga da kano tulong nga gapoy jay munisipyo. Pudno day ta, ma'am. Kinapudno na siyak tinangibilin ka ni Gina nga umay na ko maibagay di ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay nga imbilin mo pay lang. Anya ti panagkonkonam, pagtatakkonan me day jay relief goods. Kukwayo lang. Madam. Kukwayo lang. Ngamen, da kayo amamirmiraot ti ad-ad da nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maitad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaga na kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko idin na pa ni Gina iji balayda, kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamot ten kasapulan ti tulong, ibagadala ko may tinasaya at met. Makapasair met, dagiti pa nagsasauda. Anya ngay nga rod, kagawad. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, iso da ito eh. Naimay ka kuma, adda kumamat relief yo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakken ka, Gina. Nga uray mamin ano nga agbagyo. Sana maibusti kwartami. Ken kasi tinako nakidikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Kita man, kasla talula piraso a sardinas dayta. Ken may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta mamirmiraot. Anya?
Oh, mama, umay kayon tamangan tayon. Nakaluto akon. Ay, mabit lang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak akwartak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Wen nga rod anak ko. Nagdakalagata dyan na abak kanyak. Barang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y barang agsuble di kwartak. Anya, naabak ka iti kasino anak ko. wen nga rod, mama. Nagdakkel agatan tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan. Manulaangan di kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay madanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakak meten. Sapay la ko mga rod takasta anak ko. Tano maabak di ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jakla amon. Di kay madanagan. No kunak to matasyak ti makamo. Sigurado nga agtriplen to ti kwarta tayo. Sige, tasumuro taktuman mat. Wan gayam bakit? Adda nang kong istoryada ije store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina iti kasino. Anya? Isu mo ti pag-iistoryaan da ije store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada. Saan amakisayan ti kinabak nang da? Ngamin, bak nang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kanuta na ibuson ti kwartada iji bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilin nga agina kunam Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apudno, ngampudno matgayam. Kasanungay daytan. Pakalaan da nga iti kananda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, adu dagiti kakabagyan da ababak nang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kananda? Ngamin, isuda dagijay atat tao ti dida kaya ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kas dyan. Ay, anya ngay nga rod. Ket baknang da. Sapay la kuma. Tasandan to nga agparikot. Ay na, kasano itaan anak ko. Awa na napulos ti kwarta ta ije bangko. Sa dino ti pangalaan day daramatan ta. Ay, wen nga rod, mama. Kasano day tuyan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babak nang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwartana. Kan uray ni Sally, awan mo't lang. Anyamat tandagita tattao. Awan paymat manam na makadakwada. Wen nga rod, ah. Ay na, kasanuta itan, mama. Awanan apulos ti kwartata. Day tangarod anak ko. Agbabawi ak gapo iti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta na sumok tinagsugal. Adda kumalat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ng tulong nga gapo iji munisipyo, kunayo kagawad. Uwan Romeo. Adanagan ni bakit mo itilistan. Iso nga ibagam kan kuha na nga umain tun Lunes, ah. Uwan kagawad. Sigurado na ita. Uwan gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti Carlo Bam. Sino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Uwan. Ibagam ka na kuha da nga umayda intun Lunes. At danaganda. Amang ano pabainan da, kagawad. Saan siguro? Gamin, agdinamag dito'y ayan tayo, ti may papankad ako handa. Sa bagay makidya. O sige, ipadas ko nga ibaga, kagawad. Bakit? Intun Lunes, mapan ka di barangay, hola? Apay lakay. Ada man ng tulong. Isuti ko na ni kagawad.
Ay kat nasayaat nga rod ano kas talakay. Adda mausar tayo no bilang. Wala, at dapat ka nung arod kwarta. Ay na, dakkel abanag data para kada tayo. Wen. Wun gayam, si kaman ti mapanidyayan da bilin. Ingkay baga kadakwada nga umay da intun Lunes. Ada ka nung matulong ang maawat da. Ah? Ay, jakayat lakay. Ha? Ang mga noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga, nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, agapoy ti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad edi kalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagak to ka ni Mama. Tamapan kami to barangay hall. O sige nga rod bilin. Kaya tagyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sigan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan nyo amapan? Ngamin, nagan nyo tinakalista, Mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak. Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanan na pulos kwarta tayo, Mama. Isa pa nga asiyo. Mapantayo ko, Ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asaan tayo ang nakapangan iti husto. Gapula ang tawan nga rod kwarta tayon. Ala. Sige, mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman ako unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uwan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko kadagiti na isaw-sawang ko kan kay ti kalabas. Amok ang naglablabasak. Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbitutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag kat namiris yu ti bindot yo. Ngamin, santay nga mo dagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agam saan? Gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Agam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makaamo amang i-budget. Mama, Ay, una yan ti kastoy abiyag. Saan tala kumaan ang nagsugsugal? Saan kumakastoy ti biyag tayta? Mama, para kanyak. Husto lang day dyan napasamak kada tayo. Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw tidakkel agat tadakwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo agapoy ti dayta. Namimpinsan mo ti panagbalbaliw tayo, Mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa idita? Gaputa ti kwarta la ang tinapatag kada tayo. Impagarup tayo asaan tayo nga agkasapulan iti tulong ti asino man. Husto ka anak ko. Pudnutan ako na. Iso manipo dita. Sursurwuntan ti makipulapol kadakiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kukwak tidakkel ako tyon, tasyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Gumatangak iti sa bali. Jakmet la kayat nga usaren dagita tasikatin ang gatang. Daytoy pay, alaag kami na bedsheet time padait ko dagitoy. Siguraduam laeng adagiti laginatang mo ti ako kusem
Kanwan gayam, bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki, ta si kamot ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapankan ka. Babasit pala dagiti anak na. Siyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma, Basta itad mo ti sustentom kadagiti anak ta. Itad mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibagat ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? makauman ti panagyungiwat mo. Isungag sinatan. Tainal daw mutla nga agapata. Saan nakabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason? Kanayon ka marabyan nga agawid. Huston! Day talang amin ti madikan kakit. Agim imon ka iti angin. Makauma ka. One! Itad kunti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalyamang tad iti sustento dagiti ubeng. Sayo lang mapanunot tag sina ita, tatalon dagiti anak yaw, Ray. Idi pala kumaa, awan pa'y anak yaw. Wano, idi saan kayo pa'y nagkasar. Jakmet namuan adagos ti pudno nga ugali din ni Irma tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanagnak na. Kay, kasano nga rod dagiti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebeng nga kadakwada tatang. Jakmet baybaya na adagiti anak ko. Ay, di kay lamaas yan ka dagiti ubeng. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akabbalay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta man jakon. Agyaman nakti may kare. Idi pa'y lakalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gupat ije balay. Agam, okay amin na yan, honey. Ha? Anat kaya't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Nawayatan. Agpaiso? Pinaragsak na kiti kastaunay. Kasano? Yawid na ko ni Jebalayo? Wen, agam saan pa'y nga ita? Kabarbaran pa'y lati pasamak. Okay. Urayat no kaano ayawid na, kani. Agyaman na ka, tasyak ti pinilim. Siyempre, gaputa si Kati ay ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayag mo din ti order ko dito'y restaurant. Honey, ate ko juice mo ko. Ha? Ay, naglukon. Niray mo dayay. Adda ubeng ken napintas a babae a kadwana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa. Ay, nagloko da ita nga anak kaon. Payman. Makitugawak man, Ray. Tatang. Mabisinak nga may. Makitugawak dito yan. Tanalawa mo ti spice. Yorderan kayo niti kanan nyo, tatang. Wag, ngam. Adamot na pintas abalasa nga kadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie kayam, tatang. Josie, ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagakin ka, balasang kaw. Kaya't ko lati makasiguradaw. Amom ka day, nga addan asawa, kin upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay ayataklat ta ti anak yu. Kan, uray ata nagsinadamatan. Anya, balasang ko, napintas ka, kin ubing kapay. Manutawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? Wan, tata. Ay na,
Siya kaon ti mangibagbaga balasang kaw. Awan ti masakbayam no ti anak kaw ti... Iyagdan ti kanan tayo. Sige, anak kaw. Maawata kon ti amin, anak kaw. Iso ang nakarit ka, anak isina kin ni Irma. Taadan kasukat na. Podno gayam, ti atap di asawam. Basol na matla no apay nga sukat ko. Makaumat, ikinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak kaw. Talaga kit di aplanom ti agbabae. Awawatan da kadilatan tatang. Ay ayatak ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Jose. Minor di edad. 17 na laang. Mature ti panunot na tatang. Kasla nanak na kampay ngam ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksen ni Irma. Si kalangaroden ti agbasbasol. Padaksen pa'y laang madyasawam. Ibagbagak la ti agpaiso tatang. Sinaamon dayjay a Jose. Ubing unay dayjay. Anya langan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan datar aramidam. Nang runay ti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Kat plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayan ti amada, tatang. Anya? Kawanan bain at talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangput na ni Jabalay. Ha? Inakasarita iti nalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray. Oh, apay akas taunay amulagat mo ang nakakita kanyak si kababae. Di mo kaya tiyo umay ko ditoy? Balay ni matday toy ah. Awan ni Ray. Napanan na? Napan nagtrabaho, manang. Pastor kanak. Tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakar bengak iti daytoy abalay. Ta iso ti ama dagiti anak ko. Di ka agmulagat akasta. Pastor kanak kunak. Sige. Sumrek ka, manang. Saan akong amas daaw, no apay ang nagbabae ti asawak. Takas kan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya ngamin ti gagaram kan kwa na? Umay ko la iliw, dagiti anak mi ti amada. Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom, tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito'y Irma. Pangasim, di ka agiskandalo dito'y. Ang mga nudyak makapagtakpal ka tanya pati maaramid ko kan ka. Nagsina talangar mo din. Dakas ayan no ipasyar ko dagiti ubing ditoy. Manipod insangpet mo ti kabit mo, di mo masango asarungkaran dagiti anak mo. Makumikumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada. Awan mo't palyak amang mangted iti soporta kadakwada. Saan nga umdas ti kwarta? Ti presensyam ti numero 1 kasapulan da. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't agumura ni Josie. Awanan kay ti bain? Talaga napat-patagan ti babae ngam ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinata. Saan ka di? Wan! Di ka madanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat tan. Diyak mayunot agripaso. Makarangrang mat dagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Diyak mo't mabalin na pagtalikod ang dagiti anak ko. Pimanaw ti inada. Diyak amon sa dino ti ayan na. Ipan mo pala iti katugangam, ah. Makumikumot ni katugangak. Anyamat ti kastuyan. Sana ka makarelax ditoy. Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanon dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwa kadakwada. Sana mabalin kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agapang. Agsubli akit ti sigo da boarding house ko. Mayat ka man, no saan.
Kasanudaitan. Adon ti paggastusam. Dagiti anak mo. Kunti babaim apagad adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngamina ti panagbababaim. Kabalak mo, tatang. Malaksid na mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak ngagbabae. Ha? Inayat ko ni Josie, tatang. Sana kaskari na asinaak. Ta inayat ko ni Tiusto. Mala. Madlaw ko wakas lamasair ka mabagbagaan. Ha? Iso makaamu ka nga rudain, Ray. Sapay la ko mga raw. Tawan to ti pagbabawyam iti udi na, iti kastangar aramidam, anak ko. Sino da ka di? Day, ay kamalin sa amat tinaturong kaw. Dito'y matimbag at tilandli di akwarto ti anak kaw. Ha? Sino ti anak yo, tata? Ni Jose Baraw. Amom no sa dino ti silid na di tao pagababagan na. Ha? Anak yo ni Josie? Dito'y tata. Ha? Ay, sino ka? Apay nga da ka dito'y dagos ti anak kaw. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar kan. Uwan, Ray. Kat agyaman ak unay kan ka, ha? Pasati panagayat ko ti panang paadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag da tatang kananang ko. Pagawawidan da ki lugar mi. Kailiw da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurutak, Josie. Sana mabalin. Lapdan da ti ayan-ayat ta. Numakita da ka ijay. Saan ngamin akayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta? Agsubli ka nga rod adagos, ha? Wan, Ray. O anya, imawagay ni Josie ken ka, anak ko. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay, saus. Ang mga nun nakasapol ay iti kasukat mo, anak ko. Pangasiw mo na. Tadiyo ko madigdigan ti panagaburido. Nag-text. Kuna na nga umay ita. Ang awan pa'y mahit. Ay na, sa ganaa mo ti mapasamak, anak ko. Ubing dayjay, napintas ka. Ha? Ni Josie ti umawawag, tatang. Mabit lang atasong batak. Di ka kumamot agsawi ti kasta, Josie. Amumot no kasano ti panagayat ko ken ka. Ladingitak, Ray. Ngam nakaamiri sa kon. Saan amay parbang tararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din ng isukatam kanyak. Uwan, Ray. Tulagan minti pa nagkasarmi. Anya. Josie. Inayat ka iti husto. Imbukbuk ko amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Ang apay apinasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nga agbayad. Paman ang makasapulak iti panggadak. Ikari ka tumulong ak tumot iti panagadal dagiti anak mo. Basta di nak ko magurguraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma. Kumusta kayo, Ray? Kastoy. Nasayat latamet. Di na ka di pastragan. Sumra ka. Agyaman na ka, Ray.
Napnapanam iti mano atawan, Irma. Nagsapolak iti panggedak. Ngam, awan na pintas agasat ko iti lugar anapanak. Damag ko anak asawa kay ti sabali. Wen, hangam, nabayagan na nagsina kami. Tsak kaya't ti ugali na. Oh, binaybayan dagiti anak mo. Di ta kuman agsin ni Dirpay. Agpinakawan ta kuman. Tagpada ta nagbasol. Irma, Pakawanan na kuman no itala nagpakita ak. At tuyak ita. Sulnitak ti adwa nagkurangak. Isu nga urnusan ta kuman ti pamilya ta. kinapudno na. Napanunot ko matanday ta, Irma. Agyaman ak ta nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagbasulakan ka. Wen, napakawan ka, Andre. Nagbasol ta adwa. Isu nga agpinakawan ta kuman. Uwan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay-unay, Ray. Sana nagparanggan ka no saan ka nga ay-ayatan. Ayatan ka mat, Irma. Iso ang mga baruanan tayo manan.